min maqami ibrahima musalla o yewti en ɗon ko ahoduno kon e ibrahim kañum e ɓiɗɗo makko on ismail wondema o ahoduno e maɓɓe yo ɓe laɓɓin suudu makko ndun wonande aroɓen e mayru e wonande ñiiɓuɓe ton ɓen e wonande juuloɓe ɓen woɓe dewɓen e suudu kaba ɗum yewtuɗen wondema ko woni laɓɓingol ndu watti kon taw ko wotinɗingol allah subhanahu wa taala e ka mahugol ndu wo yilti ɗum wotinɗina allah e ka rewgol allah toon wonande taw ɓen wonan kañum mahindu enen hedditiɓen fof e laɓɓinandu noon e kala tuundi woni ko tuundi hissi woni ko tuundi manawi ƴettude e tooñe ha e jaggitugol e waɗugol toon boneji e yarugol toon beere e ko heferaɓe wangol toon no ɓorti e waɗugol toon sanamuji dendanagal ko tawata yaada e dewal e diina allah kan subhanahu wa taala hino naati e ka allah wi ɗo an tahira baytiya littaifina walakifina wa rukkai sujud allah noon no holluden e o darsu meɗen ɗo hande e fuɗɗode fiyake suudu ndun fuɗɗode fiyake suudu ndun ko honno fimayru fuɗɗori kanko seniɗo toon o wi'i wa id qala ibrahim janto id on ko janto andutugol ɗum ka wonki mum jantora ɗum ɗema on andina ɓe fi ɗum qala nde wi'uno ibrahimu annabi ibrahim rabbi jomi an ij'al waɗu hada o nokku ɗo ndi leydi ɗo baladan saare waɗu o nokku ɗo saare aminan hoolinde saare nde hoolare woni e muɗum leydi ndi hoolare woni e muɗum ndi tawata mo naati toon o hula oti no huli ha o naata toon tawata hare waɗatake toon en jantike seeɗa e muɗum en jantike adillaji muɗum wondema makka ko haram tori allah yo waɗu nokku hooliɗo allah subahana taala on jaɓi ɗum o jaabini ɗum tawi o hoddirino ɗum tode o wi'i waman dakhalahu kana amina o wi nokku goo awalam nu makkin lahum haraman aminan ɓeyl kuffar quraish en ɓe wi'i ko haɗi ɓe jokkanulaɗo sallah sallam ɓe gomɗinamo kota bone heɓuɓe kota leƴƴi ɗin ari yana e maɓɓe awalam nu makkin lahum aminan wa qalu in nattabi il huda ma'aka nutakhattaf min ardina ɓe wi simin jokki ngal peewal maɗo wondude maɗa min wona wippodirteɓe ka leydi amen ɗo ɓe ara yana e amen allah wi on hersata wolugol ɗum ɗanali on o nokku ɗo saare hoolinde sera moɗon fof yimɓe no wippore nano e ñaamo ɓeya no yana e ɓeya ɓeya no yana e ɓeya ɗon konta ko no woni yimɓe haram allah on fof no teddini on no accani on mo janti kadi ko nanditata e muɗum ka suratul ankabut awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan haray makka ko haram nokku ko allah harmini mo allah harmini waɗugol e muɗum dendanalngal ko boni o kambani hay faalaɗo waɗugol toon bone mujarrad faalede nen tun o wi oman yurid fihi bi ilhadin bi dulmin nudiquhu min adabin alim o aya ɗo ibrahima alayhissalam allah fillorini rabbi ij'al hadha baladan o addi ka surat ibrahim rabbi ij'al hadha albalada aminan yewtan nden serti karam koɓɓen ɓe wi o duwa makko ɗo wonɗo ka bagara ɗo ko atti makka wonde saare kaw adduno ɗon sonna makko hajara e taaraɗo makko on hajara e ismail ɓiɗɗo makko on kaw addunoɓe ɗon o acci ɗon hari hay goto hoɗa ɗon hay goto hoɗano ɗon o acci ɓe ɗon ko fewndo on sayi ɓayri o huccite maɓɓe o yahi ha o wirnitike o janti o duwa ɗo o tori allah e waɗu nokkuɗo saare ko ɗoni allah waɗu nokku on ka yimɓe arata hoɗida e maɓɓe darne wuure ɗon waɗanaɓe noon ɗi piiji ɗi o tori ara ɗi yeeso ɗo amma duwa on ka surat ibrahim rabbi ij'al hadha albalada waɗu nde saare ɗo ɗon ko ɓawo nde makka wonde saare tawi hoɗama
o tori kadi Allah on duwa mo tori ɗon hare ko duwaji ɗiɗi waɗuɗi e sayeji sertuɗi ko ɗum ɗo hari saare nde o nalta o saare ija'al waɗu hada o nokku ɗo ndi leydi ɗo baladan saare aminan hoolinde warzuk arsika ahlahu yimɓe mayre on yimɓe saare nden hoɗuɓe e nokku on min athamarati immorde e ɓiɓɓe leɗɗe e dinɗe ñaameteeji man amana kala wo on gomɗinɗo minnum e maɓɓe billahi Allah wal yawmil akhiri e ñalande sakkitinnden kala gomɗinɗo Allah e ñalande sakkitinnden immorde e yimɓe o nokku ɗo ndi leydi ɗo nde kami wonma torade ɗo e waɗɗo saare arsukumo dendanangal e noon e ñaameteeji haray noon hoɗugol makka ɗon wiwɗen no riwayaji ɗin ardi no riwayaji selluɗi wonde makko Ibrahim arno e nokku on addi ɗon ɓiɗɗo mum on kañum e taraɗo makko on ɗum ɗon nene ɓiɗɗo on Hajara e Ismail o acci ɓe ɗon o accidiɓe e ñaamete kañum e ndiyam o hucciti yahugol nokku on ko aynde na leɗɗe woodi na ndiyam woodi na ñaamete hay hunde na yimɓe hoɗi ɗon sonnajo tun e ɓiɗɗo mum o hucciti yahugol sonnajo on wi'i ko ɗo accatamen Ibrahim jabaki mo o filliti o wi ko ɗo accatamen Ibrahim jabaki mo o woloy tataɓum Ibrahim jabaki mo on say o wi o yi ko Allah yamirma ya accumen ɗo Ibrahim wi hihi o wi min jaɓi ko Allah yamiri kon Allah yebatamen dare gomɗinal ñamete mo accira on himo felliti o neɓata hare o lanni ndiyan ɗam min mo felliti neɓata hare lanni e hino mo e hino ɓiɗɗo makko on o nokkuɗo goɗɗo hoɗa ɗon saare hay hunde ala takko maɓɓe ɗon kono ɓay ima noon no tiiɗi yaƴi noon no woodi o wi o jaɓi ko Allah hoddiri kon yamirore Allah nden e o wi Allah yebataɓe ndu suudu Ibrahima alayhisalam ko suudu waɗandu barki suudu teddundu naka ɓiɓɓe naka sonnaɓe naka makko kanko Ibrahim e Ibrahim yahi acci ɓe ɗon ɓe wondi ɗon ha ndiyan ɗan lanni sonnajo on fuɗɗi ɗaɓɓude ko honno heɓirta ndiyan o hayni fello takko makko ɗon ko gon ɓurnomo ɓattade ɗum ko safa fello wiyete gon safa o yahi o ƴawi e maggo ƴewugol ndara so hayno to hoɗo sera toon ma yimɓe o yiyali hay hunde o tippi tawi ka o ƴawi ɗon o hayni kadi ka towti yeeso toon fello ngo kadi wiyetego marwa o tippi e fello ngon o hucciti yahugol e ngoya fello to kadi o ari ha ka aynde ka hakkundere ley o ñori o dogi ɗon o hittini o feƴƴi o yahi o ƴawoyi marwa o ƴeewi ɗon kadi o yiyali hay hunde o yiltiti kadi o arti safa o yahi ɗon ha timmi laabi jeɗɗi ko ɗo woni aslu shar'ina golɗen wonande yahuɗo waɗugol hajju ma umra safa e marwa yahugol hakkunde safa e marwa konko yahuno ka hakkunde aynde o hittini o tinni ɗum wonani en kañum kadi sunna sa'yi on hakkunde safa e marwa ko rukn ko tugalal tawata umra on sellata hajju on sellata si ɗum ɗo waɗali on hittingol makko hakkunde ɗon nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓayri ɓe seniki waɗugol ɗon umra ɓe hewti ka hakkunde ɗon ɓe tinnino ɓe ñori sabaɓe filli ɓe wi ɓe ñori ha belenji maɓɓe ɗi yaltiti waw gundugol yani wawa si ɓe dogay seeɗa ko ɗum waɗugol ɗum ɗon noon kadi ko sunna jeeya ɗum e sunnaji umra ma ɗum hajju alhamdulillah on nokku ɗon feno ka hittinteɗon hino waɗa hande ampoule ji ko hollata ko gila ɗo ha ɗo ampoule ji vert ji yahuɓe toon ɓe yii tawɓe hino ɗo ɓe Allah nonnali yahi wo taw yo Allah newinan ɗum e sonnajo on ɓayi ɗum ɗon timmi o heeɓi ɗon laabi jiɗɗo yaal hay hunde on say o arti ka o accuno ɗon bobo on o tawi ndiyam fuɗɗi ɓasude takko makko ɗum ko zamzam e ka filla he o woni e hoosugol sera ɗon fi yo mawɓo wona wawa didum to sokkum o ƴet ɗaɓɓi ko ñeɗira o ñeɗi ka riwaya moyma muslim filli
nulaaɗo sallah sallam ɓe maaki si o accuɗo ɗon mo ñeɗaali zamzam woneno caangol ilowol yaltayno haa ila harayno ko caangol kono ɓay o ñeɗi allah subahana taala on acci ɗon nokku on waɗi mo nokku e waña couleur nokku kono ndiyam ɗan ko ñeɗeteɗam ɓe woniri noon haa e saayi kono e ɓaali fota yimɓe no feƴƴeyno jeeyaɓe e yaman leñol wiyetengol Jurhum ɓen ɓe ari haa takko ɗon nokku on fof ko pelle huuɓitimo an e goɗɗo wonay ɗon hara on woɗɗodira kono hara on rentidira goto mo andata fiyoya sabu pelle no heedi hakkunde mum e nder ko ɓe yahata kon tawi ɓe ronki ɓe fowti ɓe hayni colli hino wiira e fewndo nokku fewndo ka sonnajo woni ɗon ɓe wii ko hasi kon ka colli ɗin weedi takko mo wo hara e ndiyam woɗɗa ɗon tawi ɓe haton jine ndiyam ɓe immini goɗɗo yo ar ndarana ɓe o ari ha o tawi hi sonnajo o ɗo e wiɗɗo mum ndiyam no woodi o yiltiti o yeeti konu ngun ɓe ari ɓe tawi sonnajo on ɓe diisimo yo accu ɓe wona takko makko ɗon ɓe ani ɓe kawtira e makko ɗon ɓe nafitora ndiyam ɗan o woni gollirde ɗan ɗan woni joni konti ndiyam makko sonnajo on newinani ɓe kono e hoore charte ɓe ala haqqe e ndiyam ɗan yani ɓe sendodata ko yeri ko newnani ɓe o ko kanko jeeyi ko kanko fewjata ɓe haldi ɗum ɓe hoɗiti ɗon wonoy ɗon ha Ibrahima alayhisalam tawi o yiltitinoke Cham e sonnajo makko on no toon Sarra e ɓiɗɗo mum on ma hara no gasa fewde on say Ishaq hari jibinaka ɓaka fillayeji ɓe wi hakkunde maɓɓe ko duuɓi 13 almuhimi mo accuno toon ɓeygu makko o yiltiti toon o wonoy toon ha o arti ndarugol kadi ɓe o acci Makka ɓen wawi tawi nokku on woni no saare ko torino ko Allah waɗɗon saare ijal hada baladan shahid men onni ɗo tawi nokku on Allah jabini waɗi saare yimɓe ari hoɗi e nder ɗum Ismail janɗino ha jombino e ngol leñol wiyetengol Jurhum ɓen ko arabuɓe Jurhum ko arabuɓe ko ɗengal araɓe wolayno Ibrahima alayhisalam wona o arabujo Ismail wona arabujo ka iwdi kono ka ɗengal o woni kanko baba arabuɓe buyi ha Quraysh en ko e nder maɓɓe jeeya tawi o jombino e ɓen sonnajo hiɓe wondi ɗon Ibrahima ari tawalimo ton tawi ɗon sonnajo on landimo fi modi makko o wi himo yeyi ɗaɓɓere mo yeyi golle o landi honno ɓe wuriri sonnajo on wi meɗen wuuri do wonaki ɓay feere ala meɗen ɗo do o wi awa si modi ma ari a wiya miɗo salminamo hara mi yamirimo yo o yiilu kippal baafal makko ngal o hucciti o yahi Ismail ari sonnajo on yettini Ismail wi on arɗo ɗon ko baba an noon ngal kippal ngal ɗo fandi ko an noon yiilugol ngal ɗon ko yomi seere o acciti sonnajo on o jombiti kadi goɗɗo e golleñol ɗon fayin Jurhum ɓe hokkimo goɗɗo go kadi o jombi on ɗon Ibrahim artoyi dartugol ɓe kadi tawi on sonnajo ɗon tawal ɗon Ismail landimo fi modi makko sonnajo on golle o landimo ko honno ɓe wuuriri o wi alhamdulillah meɗen e jaam meɗen wuuri ɗo meɗen selli kem piiji ɗin fof no sottude ko yettude Allah o weltani Allah o yettimo o wooli ko moƴƴi o wolal gola konngol gola konngol ngol oya sonnajo ara no woluno Ibrahim weltorimo wiimo si modi ma ari a wiya miɗo hiromo yo mi yamirimo yo ñinnu kippal baafal makko ngal o yahi Ismail ari sonnajo on yettini nulal ngal on say o wiimo on mawɗo ɗon ko baba an noon kippal ngal ko an o fandi ñinnugol ngal ko mi jogoma wonoy ɗon ha kadi Ibrahim artoyi tawti ɓe ɗon tawi Ismail neññande ɗon o wi'imo hara Allah yamirilan golle Ismail wi'i waɗu ko Allah yamirma kon o wi Allah yamirila yomi darnanmo ɗo suudu hari ɗum ɗo fof ndu suudu ndu darnaka taban konguɗe no ari wiwɗi wondema suudu ɗum hari ndu darnanoma ko Adam alayhisalam darnuno ndu woɓɓe no wi o tippoduno e mayru igol ka aljanna woɓɓe no wi ko ɓay o tippike Allah tippinone mo ndu ɓawti muɗum ɗin haalaji no fof no wola dalil ara hay hunde
ko sellintadi ma ɗum ko riwatadi ɓayna fi Allah ko dalil ala arali ko sellintadi ko minal israiliyat ko jantiɗen kon en filloto tun en gonginta en yeddata kono noon fewndo ibrahim darnayno ndu hari on sa ndu wodaka ɗon imma so tawno tabitti wondema hari ndu woodi hari ndu yeebike fiya kuji aduna ko bonnata piiji ɗin kon fof bonnindu ma imma ndiyan ilojan ma hare ko waɗayno ma ko nantata e muɗum almuhim hari ndu wodaka ibrahim ari wi'i ɓiɗɗo mo won allah yami ilami mi darnuɗo suudu o wi'i mo waɗu ko allah yamirma kon ɓe fuɗɗi darnugol ismail adda kaaƴe ɗen ibrahim maha ɓe mahi o addi ka o ƴawa o ƴawi ɗon o timmini maadi ndin ko ɗo woni maqa mon ka o daratono ɗon ko ɗum jantiɗen ñanden haray ko ni woni tew ngeloba kono haray tewno e ñamete on duwa annabi ibrahima on ko duwa jaabiɗo o torani ɗum noon homɓe gomɗinɓe ɓen allah e ñalande sakkitinnden kanko o howi ɗon tun duwa makko on allah jaabini duwa o ɗon e ɗon andinimo jaabike duwa makko on jaɓanimo qala allah wi'i woman yakfur kala wo on yedduɗo e maɓɓe ko ɗoni mi jaɓi ɓe toraniɗa ɓen gomɗinɓe ɓen amma mo yeddi e maɓɓe fa umatti'uhu mi dakmitaymo ko ɗoni mi arsikaymo kanko men o heɓay o ñamay ha o haara o yara ha o ɗon ɗita qalilan seeɗa qalilan on ɗo no wawi wonde dakamme seeɗa no wawi wonde dumunde seeɗa ko ɗon noon ɓuri e feeñude yani mi dakmitaymo dumunde seeɗajo on seeɗa ɗon ko embere gurdan neɗɗo on embere ko allah windanimo kon e duuɓi makko ɗin allah fodi o arsikaymo kanko o dakmitaymo embere on dumunde ɗon nde tawno aduna ngo fof taw ko seeɗa qul matau dunia qalil wama matau lhayati dunia fi l akhirati illa qalil dakam e aduna ngo fof ko go kunni ko seeɗani ko ɗum sino alah sallam ɓe maaki si tawno aduna o hino fota ka allah wa gabitol sonsoliwi hano hitti ka allah no mawni ka makko hay ko fotata o gabitol sonsoliwi o arsikatano kefeero ɗo hay ndiya yareteɗa on aduna on tiiɗaka allah hitta ko gokkunni o fof makko sa itti noon e nder on gokkunni ɗon ankum makum a taway ɗum ɗon no fanɗi a taway ɗum ɗon hewta hay wiyede seeɗa hakke ko fanɗi allah wi yedduɗo men mi arsikaymo seeɗa mi dakmitaymo seeɗa jumhur on ko ni jangiri kalima fa umatti'uhu min matta'a yumatti'u ibnu amir jangimo fa umti'uhu min amta'a yumti'u maana on ko goto serta fo muɗum ko dakmitugol ko woni ka tasdid on ari ɗon donc wala onno ko ala wasni ono taf'il matta'a yani fa'ala kono maana on almuhim ko hunde wotere o addata e muɗum allah wi summa refti ɓawti ɗum adtarruhu e mi ɓittiramo ay ulji'uhu min naadamo e hoore ɓittere e hoore doole o yiɗi o añiwo mi ɓittiramo ila adabi nari natugol ka yiite ka lette yiite natugol ka lette yiite ko ɗum woni mi arsikaymo ka gurdam makko ɗo si o maayi noon e hewre en keferankaku ɗon mi naddoyemo ka yiite hara himo haɓɓa himo jolka himo kolmba himo guse e hewre doole o naadiroyte toon yo allah subahana taala on dandu en o wi wa bisal masiru ɗon non boni ruttorgal ɗon boni yaarugal ɗon boni werde wa id yarfau andutu janto yarfau nde townayno ibrahimu annabi ibrahim alqawaida jamu qaida tugale ɗen ɗum ɗo wiyete qawaid tugale ɗen min albayti ka suudu ɗum ko hondu ko suudu kaaba ndu wa ismailu kañum e ismail rabbana hiɓe wi'a kamɓe ɗi joomi amen taqabbal minna jaɓan men ibrahim wonno mahude ismail no wi'ude kañum no du'ade rabbana taqabbal minna kono noon ko selli kon koɓe ɗiɗo no wonno mahude ko e wonno addude kaaƴe ɗen ismail baba makko maha
du'a on kadi ko kamɓe ɗiɗo wonno e du'ade rabbana joomi amen taqabbal minna jaɓan men neɗɗo no hani darade ɗo o daro ɗo o watta nayla fota o ndara ko honnu woni ko wona torede e fi muɗum ɗo yo Allah jaɓu ko mahugol suudu Kaaba ɗum suudu Allah ndu Allah wi ndun ko kanko jeyi ndu o suɓi cuuɗɗi fof o hertanani hoore makko cuuɗi ɗum ko juulirɗe ɗen ngol ndun ɗon o waɗi ndun ɗon mawndu ndun ndun suudu ɗon Allah ko ɗon waɗi qibla meɗen on ɓure ɗen ton hino ɗuuɗi ko ɗen golle ɗon ndun ɓe wonno e mahude ɓe tori Allah e hoore ɗum Allah jaɓanɓe ko hombo wonno e torade ɗo ko Ibrahim on mo Allah wi'i o ƴetti ɗum giɗo wattakhadha Allahu Ibrahima khalila on mo Allah wi'i ko o almami inna Ibrahima kana umma on mo Allah seedani wotinɗingol ɗum on mo Allah seedani peewal on mo Allah seedani tinnare on mo Allah wi'i suɓike ɓurni Allah no mantiri mo mantoje ɗuɗuɗe e ɓiɗɗo makko on Ismail on mo Allah waɗi annabajo o mantimo ka alquran o mantirimo dewal e noddugol e diina Allah kan wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana siddiqan nabiyya innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya o siforɗo ɗi sifaji ɗo mo Allah seedani ɗum e dow kammol ɗin jeeɗɗi ko ɓeeɗi ɗo woni ko tori o torare ɗo fewndo nde ɓe waɗayno ɗe golle ɗo e neɗɗo no hani hulugol est ce que golle makko ɗen ino jaɓede ko ɗum shahidon e yewtere men nden nde yiɗa juula a salligike a ari ka juulirde a juuli wota ko satti wo ko satti ta waɗu ka ɓernde ma wasi a mantoranay ɗum Allah an hiɗa feewi an hiɗa tabite ko Allah yamirma mapo est ce que ɗe golle ma no jaɓede a hori sumaye ha ndulanni ta tonu balaje ma yeeso Allah wiya a timmini sumaye hande naam weltagol ngol na ella kono ƴettu ɗum askintinna e Allah ma poɗa est ce que a jaɓanama wota yaw hajju fi a heɓi ton nden sattene nde yawɓe ɓen andi sattene hajju no wi'a mo hajji o waɗali ko bonnata hajju ngun o toñali e nder muɗum joddi makko ndin hay hunde wonali so wona aljanna to na balaje maɗen mawnina fi hoore ma ka nder ɓernde ma yeeso Allah wa wasi a mantantotode Allah holla Allah an hiɗa feewi an hiɗa ñiiɓi an hiɗa tabiti neɗɗo nani hani sifitorde ko ya rew Allah waɗa ko yamirma kon hara hiɗa yi'i hiɗa fanɗini hara hiɗa yi'i hiɗa raɓɓinɗini hiɗa ɗenƴi ka ɓernde ma hiɗa maapi tawsi Allah no jaɓude ɗum tawsi ɗum hino laaɓude ta ko ɗoni ande ma nden Allah ko ni sifori jiyaɓe muɗum ɓen o wi walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un o wi ɓen kadi no tawɓe no tawa e sifaji muɗum wonde ɓe waɗay ko ɓe waɗata kon ɓe jonnay ko ɓe jonnata kon e ɗofta ɓe waɗa golleji ɗi ɓe waɗata ɗin kono hara ɓerɗe maɓɓe ɗen hino huli no ɗenƴi hino maapi tawde kaka Allah ɓe ruttoto yalli ɓe jaɓanama ɗum ka ɓe jaɓanaka hay neɗɗo no hani wattoyle fota mi hawri ka goɗɗo filli o wi ñande goo hari hemo e darsu ka Cheikh Ibn Baz wonno e jannude rahimahullah tafsir gol cortewol ɗo ɗe ayaje ɗe fewniɗen ɗo ɓay o hewti o aya ɗo o fesino moƴƴa o wi Ibrahim e Ismail ɓen ɓe tawɓe kala anduɗo diina ko fan ɓiyo no andi ɓen ɗon wonaɓe samakalaɓe hiɓe mawde suudu Allah ndun hiɓe torade Allah yo Allah jaɓu e no anni dey haray mo ɓe meɗen yo wattuyla fota e jikkuji muɗum ɗin hakkude mum e Allah sabu Allah
no mari haqqe yo en teddimmo yo en mawnimmo hattirde teddungal hattirde e mawningol no tawa noon e mawningol Allah yi'ugol hoore muɗum no raɓɓiɗini e makko yi'a hoore muɗum hino fanɗini golle ko ne waɗude kon hara no maapi est ce que Allah no jaɓande ɗum hay ko neɗɗo hani sifitorde ɓe wi rabbana joomi amen taqabbal minna jaɓan men golle ɗen innaka an Allah a tabiti anta ko an woni assami'u nanowo on nanowo kongude jiyaɓe muɗum hiɗa jenti komin woni wolude kon Allah no ka dow arshi makko ka dow kammu jeɗɗawu kono mo woni wonɗo ka leledi kala ka wonɗa sa woli Allah no jenti daare ka sonnaji ɗon no sowdade nulaɗo sallallahu alaihi wasallam no wullitade hawla kako hawlata sonnajo on tawi modi makko nandinimo e nene mum o ari ka nulaɗo himo wolide doyi mo wullitade Aisha woɗɗanoɓe hay seeɗa himo nande goɗɗi o ala nande ko sonnajo woni wolde kon Allah kañum wi nani kon ko woli qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha neɗɗo no hani o artirgol fondo muɗum e ɗi sifaji Allah o faama ɗi o eto ɗiɗi feeña e makko ko ɗum woni andugol Allah ko nanowo ko andugol wondema Allah no humpiti fi maɗa sowndiɗa woyi mo jenti feññinɗa konngol ngol woyi mo jenti man asarra alqawla wa man jahara bi wono o sifori noon hoore makko nde tawi noon a gomɗini ɗum a yananama ɗum suɓa ko wowla suɓa no wowlira wowla konnguɗi moƴƴi ɗin tum ɓayɗi lellata a wowlata ha ɗi lanna andita ko wonɗa wolde kon Allah no jentima tawi janguɗe ayeje feƴƴen e ɗi sifaji Allah ni tum wasi ko goɗɗo go wona e sifede ko Allah wona wiyede ɗo hino nande o wi innaka no an anta ko an Allah woni assami'u nanowo on kala konngol ko wola ala ko lawotomo noru ala ko lawotomo nanɗe ɗen si yimɓe ɓen fof wolidi konngol gotol nde wotere mo ɓe woli konngol ɓe wolidi e seconde goto Allah nanay mo ɓe ko woli haray Allah sifitorɗo ni ono hani nde o torete nde o jeejete nde neɗɗo ugginoto wulla e boneji muɗum fewta o ɓa o wi ko nanowo al alimu ko a woni anduɗo on Ibrahim Ismail ɓe wi Allah ko a woni nanowo on ko a woni anduɗo on hiɗa nande konguɗi amen ɗin hiɗa andi alhaali amen on kamen fewndi ɗo hiɗa andi kowoni ka ɓerɗe amen haray Allah koni o sifitori ko nanowo ko o gando himo andi alhaali maɗa on himo andi ko faalaɗa himo andi ko moƴƴanma ka yiɗugol ma ka moƴƴagol e maɗa o okkore ko moƴƴanma kon haysi woni ko toriɗamo kon wona ɗum hayso tawi wona ɗum woni ko toriɗamo o acca ɗon jonnugol ma ko toriɗa kon tawde kanko mo andi ɗum moƴƴanama ɓawo kanko woni anduɗo on wona an o okkore ko moƴƴanma kon haray neɗɗo no hani hebbinorgol o duwa ɗo tigi bi hada lafz rabbana atina rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa maɓɓe on Allah no jokki no soggande en mo ɓe wi rabbana ko an yo joomi amen ko an yo jeyɗo men waɗu men muslimayni jebbilaniɓe ma ɗiɗo muslimayni laka jebbilaniɓe ma ɗiɗo maɗum muslimayni jebbiliɓe ɗiɗo laka wonandema waɗu men menen ɗo ɗiɗo ɗum ko Ibrahim e ɓiɗɗo mum on ɓe wi yo Allah waɗuɓe kamɓe ɗon ɗiɗo jebbilaniɓe mo ko woni jebbilanagol Allah ko jaɓugol kala ko Allah subhanahu wa ta'ala on addi e ma siko yamirore jaɓande waɗande siko haɗore jaɓande accande siko koddoruye jaɓamo jonnitamo jeyal dina kan fof no nder ɗon waja'alna muslimayni laka woɓɓe no fira muslimayni on ɗo mukhlisayni en jangino man aslama wajhahu woɓɓe no firimo man akhlasa kanji ɗiɗi onno ka mana lafdi islam ko jebbilagol yankino nana jaɓa
kono noon si ɗum ɗon laaɓaali wonali yani on amalan yani mukhlasan fi haray de jebbilande waɗali sabu jebbilande nen ko ka ɓernde fuɗɗoto jebbilan Allah ka ɓernde ma ka wotinɗingol mo ka jaɓugol mo kanko tun hana rewede waɗa ɗum ɗon noon ka tere ma jebbilande nen hayde timmi e maɗa ko ɗoni hino mofti laɓɓinalngol mo ɓe wi wa min dhurriyatina waɗa kadi e zurriya amen on ɓiɓɓe amen ɓen ummatan mofte muslimatan jebbiliɗe laka wonandema jebbilaniɗema ɓe wi Allah waɗu ɗum kadi e mofte amen ɗen ko ɗum ko wiɗen kon nane neɗɗo yo du'ano ɓiɓɓe muɗum ɓen ndare duwaji annabi ibrahim ɗin ha hin hiɗi continue ka surat ibrahim kadi goɗɗi no toon tawata hara hiɗi serti e ɗiɗo yo Allah poɗu balɗe meɗen ɗen en hewta e majji ñande go inchallah ibrahim alayhisalam ko ni o siforno kanko e ɓiɗɗo makko e sayida kaɓe gollayno ɗe golle ɓe gollude golle ɗe Allah yamiri yo waɗu yoɓe waɗu ɗe Allah yiɗi o weltori hiɓe torade Allah e nder ɗum ɗon holli en wondema ndeɗa toro Allah ardi golle moƴƴe waɗu golle moƴƴe toroɗa Allah ɓaawo ɗum ittu goɗɗum okkora goɗɗo hato jinɗo toroɗa Allah ɓaawo ɗum yani ardina ɗum e golle maɗa moƴƴe ɗen immo salligoɗa ruƴƴa darɗe ɗiɗi toroɗa Allah ɓaawo ɗum jangga alquran ha gayna waɗa duwa ɓaawo mum yani sa waɗi golle moƴƴe ya toro Allah ɓaawo muɗum ko hunde e labande sabu a ardinani duwa on golle moƴƴe ɓe ɗo nde ɓe mahuno suudu ndun hiɓe gollude ko ɗon ɓe profiti ɗon ɓe torani ɗon hoore maɓɓe ɓe toranade kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e kala arɗo e ngol geygol ɗon Allah wi e ɗengal maɓɓe kamɓe ɗiɗo wa arina hollamen tindinamen jannamen mana sikana dewe amen ɗen woɓɓe firiri mo ni dewe amen ɗen dewe ko landiɗa men koye men rewe tindin men ɗe janna men ɗe fof hiɗe naati ɗo e ngol konngol ɗo woɓɓe hertini dewe ɗen ɗo hertini e nder muɗum golle goote e golle hajjuɗen hirsande nen ɓe wi mana sikana hirsata ɗon ko selli kon noon fof hino naati konngol ar nongo kangol ɓuri moftude o kangol ɓuri sellude sabu dewe ɗen fof no naata nder toon dewe hajjuɗen fof no jeeya e majje hirsangol Allah ngol e ka hajju toon ko hirsete kon wa arina o kalima ɗo jumhur on ko ni jangi bi kasri ra wa arina duuri an abi amru o jangimo bil ikhtilas wippagol haraka on ɗuytamo harana kasra laaɓuɗo wona sukun wa arina suusi kañum e ibnu kathir e yaqub ɓe jangimo ɗo e o nokku ɗo himo ari hara wona ɗo wa arini no toon arina kono ɗo ɓe jangimo bisukun wa arna haray noon ka mana serta hay hunde ko noon e no arabu wowlirta fof ko gotum firi wa arina mana sikana hollu men dewe amen ɗen tindi men ɗe janna men ɗe wa tuba alayna jaɓana men tuububuye on simen newinanamen yo men tuubu simen tuubi jaɓana men ko ɗoni tawbatullahi alal abd koye Allah newinanmo fewtinamo e muɗum andintinamo ɗum wurta ɓernde makko nden e ɗum eltamo e muɗum yo wonu tuubowo so tuubi kadi Allah jaɓanamo ko ɗoni wa tuba alayna innaka tabitino an anta tawwabu ko a woni jaɓowo tububuye arrahimu yurmeteɗo on heewɗo yurmingol jeyaɓe muɗum daare sifaji Allah ɗin ha henno jokkodiri hara neɗɗo taw welsindoye ɗi Allah ko jaɓowo tububuye no hersinani neɗɗo hakkunde makko e Allah hakkunde makko e wonki makko kin nde o bonnata bonnere miniti tawanden ɗon ma leer tawanden ma o walida e mayre ma lewru feƴƴa mo wondi e mayre ma hitande nafere kan o maya o tawa e Allah Allah no sifitori jaɓowo tububuye toro Allah yo yaafoma hay hunde Allah landakima ya waɗu sa bonni mo sina ya toromo o yaafoma yo taw tun koye hoore gonga wonɗa e torade
e hore hida wodditade boneji din hay so o tigi arti e bone on kadi ko yo toro Allah yafomo hi hay o arti e makko on bone don tigi yo toro Allah yafomo hay o arti to e makko kadi toro Allah tanke shaytan no murtindema yalta e ko Allah yamirma kon an kadi folir shaytan torago Allah yafoma yo tawton hida gongi na hida torade Allah yafoma da anni a wattitay fahin yo tawda gongi ka Allah hida ninsi ko wadda kon hida huli hida mafi Allah ko jabo tubu be ko yurmetedo nuraado sallallahu alaihi wasallam be maki e jabante tubu be neddo tanke deddere mayde hendaki ma tanke o hara naki deddere mayde hendaki mo ajabante tubu be haray tahe goto welsindo dambugal ngal no udditi wota wadu hore ma jeyaado e yimbe bombe taw Allah no udditamma no jeyireda e yimbe moddube ben be wi kambe dido rabbana jomi amin wab'ath nulu fihim e mabbe hombe zurriya mabbe on toranade Allah be wi Allah nulu e be zurriya amin bibbe amen ben e bibbe mudum rasulan nulado minhum jeyado e mabbe be wi Allah men torikema nulu e be o zurriya amen do nulado jeyado e mabbe yatlu alayhim hino janga e mabbe ayatika ayaje maden do o du'a do wobbe wi ko arabu ben tun woni ko fanda imam at-tabari rahimahullah kongol do woni ko subi wobbe no subi wonde ma wona arabu tun ko zurriya ibrahim on fo sengo ismail e sengo ishaq sengo ismail ko arabu ben sengo ishaq ko banu israil haray non e haysi fo hino nati du'a on kono o du'a do ko arabu ben buri fewtude tawde fewno ka be woni torade o du'a do ko makka be woni ko arabu be woni don biddo makko on tigi ismail wonti arabujo ba ko dengal arabu joni on wolude o jangi dengal gal e juude ngol leñol ngol wolden da jurhum ko leñol arabu irno be yaman ko dum ko kambe arabu yamani ben woni arabu asl tigi arabu jeya ben ismail ko kambe woni arab al musta'riba arabu waditi ben arabu ka aslu mabbe wona be arabu kono baba mabbe jombi e arabu ben woli hala arabu kambe jidiki hakkunde arabu be woli dengal arabu be wontiri ni arabu be e du'a on ko kambe buri fewtude mabbe nulaado jeyaado e mabbe du'a on non kadi o jabike e gama e nulaado sallallahu alaihi wasallam ko be maki kambe ko be du'a ibrahim e weltinande isa weltinno fi argol be ngol o wi ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad dum ko nulaado sallallahu alaihi wasallam kanyum e du'a annabi ibrahim on do nulaado maki ko be dun do ko be dunda ko be du'a annabi ibrahim yani ko du'a annabi ibrahim jaabi be yalti e mudum ko be weltiniraado ko be weltinande isa alayhi salam Allah wi e dengal mabbe kambe dido katoragol mo kanko Allah wa yuallimuhum himo jannabe alkitaba deftere nen dum ko alqur'ana o ayaje len ko ayaje alqur'ana on alkitaba ko deftere nen tigi alqur'ana on ko hunde wotere da ko ayaje den wala da ko deftere nen foni ko fanda wal hikmata e shari'a on wobe fira hikma on as-sunnah wobbe firamo ash-shari'a dum non ko hunde wotere sunna on ko shari'a on no shari'a on ko sunna on wa yuzakkihim o labbinabe o mawnina fi mabbe at-tazkiya yani az-zaka huwa an-nama'u waz-ziyada wat-tahara o kalima do zakka yuzakki hino fire mawningol hunde ni mawnugol hunde de beydo no fire kadi laabal ay tahara mana on didi non hino selli do ko dum woni himo labbina be e shirk himo labbina be e bid'a himo labbina be
e jikkuji bondi din fof e kongudi bondi imo mawninira be golleji moƴƴi mo mawninira be tawhid imo mawninira be sunna hare manaji dino hijinati ele tazkiya ele wa yuzakkihim innaka tabitino antal aziz ko an woni on foludo on teddudo al aziz ko teddudo tawatara ko foludo kala hunde al ghalib alladhi la yughlab ko fala ko waday wawdo wiide du wadata ala wada kadi no falira non wada ka o fala don e fewnonde o fala den yiduda wo anyuda wo ko do woni al aziz ko woni on teddudo foludo kala hunde wawdo al hakimu on nyenyudo wawdo wadude hunde no de gerdete non andudo kande wadete don andudo no de wadirte non e fewndo nde wadete den wadande kadi fewndo don wadande e on nokku don wadirande e on alhaali don Ibrahim alayhi salam dare timmode duaji makko din fof ko sifaji Allah sertude on timminirde sifa be e ko yaadi kon e ko wona e torede kon dare do ko bural mawngal o tori do yo woni e bibbe makko do bural ngal mo be yidi ngal mo be yeli ngal mo be faala bal sino gasayno ka o goddo jatta do goddo dum jattindirteno kono dare o humindir dum e teddungal Allah ngal e polgal makko ngal e bawdi makko ndin e dannugol mo kala hunde wawa kala hunde ko roni Allah sa wadi dum mi do andi goddo wawa ta salade hida wawi wadude sabu ko awoni teddudo on foludo kala hunde wawudo kala hunde ko an kadi woni hakim nyenyudo on andudo no dum wadirte e fewndo dum wadete ay o jetti gandal e bawdni fo o rutti Allah subhanahu wa ta'ala hare o ala hal no jeya eno Allah rewirte non e inde makko den e sifaji makko din e karam ko ben be wi kafirugol hadith nulaado sallallahu alaihi wasallam kamaki don Allah no mari inde cappande jenay e jenay kala wo on hunjido de moftudo de onata al janna inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al janna be firi ahsaha on hunjagol de hunjagol alfaz ji majje on anda maanaji majje on rewirade Allah dido tati rewirgol de Allah non ko ni de rewi Allah mi turike ma yafolan yurmedami wiya ko an woni yafotodo yurmetedo kema yanyu arsiki angum ko woni arsikowo Allah mi turike ma okkoran gandal ko an woni gando Allah mi turike ma folinan aybe ben ko an woni aziz jom polgal jom teddungal ko ni Allah torote na yar toroda Allah yurmede timminira dum e onno dole e mbawdi wiiden da ko wi joni Allah Allahumma arhamni ya azizu ya jabbar ara wal ko bodi kono a acci don ko buri hanude kon ko hanno ko wi Allah arhamni Allahumma arhamni ya rahim ya rahman ya arhamar rahimin sifa wanoni de tawno annabi Ibrahim ko ni o sifori wotindingol Allah wodditido ko wete shirk diggando Allah doftimo jebbilanimo Allah haawi ka dina ka wadi moy mudum ka mawni ngolka ka mawni na fi Ibrahim e ka jasingol ben accutube dina makko kan fefindani hore mudum ko rewa hino askintinno don non e makko ko dum si Allah wi ka surat al imran ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya bebe fo mo beno wiya ko mene woni be Ibrahim ben be askintinno e makko hibe famina ko e dina makko kambe woni Allah wi be o Ibrahim onano yahudajo onano annasarankejo to de Musa wode de o bawo makko onule de o bawo makko Isa kan kadi ko bawo Isa ton Isa ko bawo Musa alayhi assalam ari ko no wi to mo be mo no wi ta Ibrahim ko dina mudum ka wonno dum no way wonde hakkil no way jabude dum Allah no wi do wa man yarghabu ala on durotodo wobbe firi anyowo ko hunde wotere ko tuma anyuda hunde durodande duragol ma hunde ko hollugol a anyira fala kande ko hombo woni on anyowo am millati Ibrahim dina Ibrahima kan lawol makko ngol kon wonno lawol makko ngol ko tawhid
Allah wimo walakin kana hanifan musliman wama kana min almushrikin. Piiji tati hanifan ko woni hanafiya ko wotinɗingol Allah iwa e shirk ara e tawhid ñiiɓa ɗon. Musliman jebbilaniɗo Allah laɓɓinani mo dewal ngal o tabintiniri ɗum ɗon riwugol shirke makko wama kana min almushrikin. ko ɗo wonno milla makko kanko Ibrahima alayhi salam. Annabaɓe fof non ko islam woni ko addi rewgol Allah wotinɗinamo jebbilanomo usul ibada toon tugale ɗen ka dina fof hiɓe kafi woni ko Allah rewirte dewe tawata hara wano julde wano korka wano zakka e hajju hiɓe kafi woni ko piiji ɗin hakkundeji meɗen ɗoftagol mawɓe muɗum teddingol kawtal muɗum jokkogal e enɗam muɗum moƴƴagol e aliyati maajo okkorgol miskino ɗi piiji ɗo fof dinaji no kafi koɓe serti ko noone no ɗum waɗirte noon e alhaali no ɗum gerdete noon. Allah wi noon o milla Ibrahim ɗo ka dina makko ɗo ko hombo ɗuroto ɗum hombo añata ɗum illa si wona on man safiha nafsa on jofuɗuɗo ka wonki muɗum. Woɓɓe firiri ni woɓɓe firiri jofin ɗin ɗo wonki muɗum woɓɓe firi on mo jofiɗi wonki muɗum. ɗiɗo tatino salafen no woli kadi hay hunde ɗi serta. woɓɓe kadi no firimo on majjaɗo wonki mum yani on mo andali hoore mum andali valeur mum e teddungal mum ha o suɓani hoore makko shirk o acci ɗon tawhid on. ɗum ɗon kadi ko jofoyagal fof ko gotum e majjere nden onno si sen ƴetti man jahila nafsa aw man jahila nafsu no ardi o ɗum ɗon ko e jofoyagal woni ko iwi ko tuma neɗɗo o jofiɗi o ronka andude o kanko woni hombo ko honto woni valeur makko on ko honto o hani wonde ko honnum o hani waɗude. angal ɗoftagol Allah yankinanomo wotinɗinamo jebbilanomo laɓɓinanamo dewal ɗum ko jofoyagal noon ɗum ko majjere noon sabu ko angal andugol moƴƴere mum angal andugol fowtere mum angal andugol malore muɗum nden ko honto heɓoto. neɗɗo noon yetelan si woni o anda honto malore makko nde woni ko nafatamo ke lorotamo on ko jon hakkil on ko jofojo noon on ko ɗayɗo noon hara o teddinama ha ko noon o wirte ko ɗayɗo jofojo maɗum o wiyete ko fetuɗo ko jahilijo ɗum ɗo fof ko gotum hoɗum salafen no wowli ɗin konnguɗi ɗon fof e firugol kalima on ɗo kono ka firugol tigi luga on safiha mina safa wa safahu en jantinokke ɗum ka fuɗɗode baqara ka winoɗen ɗon anno qalu anuminu kama amana sufaha wiɗen assafahu huwa alkhiffatu fi l aql jasere hakkille fanɗugol hakkille ɗuytagol hakkille ko ɗum safa. Allah wi walaqad istafaynahu Ibrahima o wallahi gomɗi istafaynahu min suɓinoke mo. Allah wi suɓinoke Ibrahim fi duniya ka aduna ɗo o waɗimo kohojo o waɗimo almami o waɗimo annabajo neɗɗo tedduɗo neɗɗo mo yiɗi o suɓike mo o suɓike hay zurriya alna fi nubuwata wal kitab min waɗi e ɓiɓɓe makko ɓen e iwdi makko ndin e geyngol makko ngol annabako ngon kañum e deftere nden. Allah wi inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun min almushrikina shakiran li an'amihi ijtabahu. suratu nahl o holli wondema o suɓike Ibrahim o ɓure Ibrahim ɗen no tiiɗi ɓure makko ɗen no mawni ko ɗum waɗi si qur'an no wolfi makko ka ɗuuɗi. Allah wi walaqad istafaynahu fi dunya gomɗi min suɓinoke mo ka aduna min waɗi mo moƴƴo min waɗi mo ardiɗo min waɗi mo ñentinteɗo. Allah wi'i nulaɗo sallallahu alaihi wasallam thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. refti min wahine maɗa an Muhammad min yamirma honnum jokku lawol Ibrahima ngol ko o wotinɗinnoɗo Allah o latanoɓe Allah. wa innahu tabitino mo kanko Ibrahim fil akhirati kal akhira ka dargal lamina salihina wallahi ko jeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen. Allah sedtanike mo moƴƴere nen ka aduna ɗo
seedanike mo moƴƴere nden ka lahara haray e hino mo yahud e nasara woni wiwde on koye dina muɗum wonno alquran no fenniɓe ɗo ko laaɓi pos id qala lahu andutude wi'annomo kanko ibrahim rabbuhu joomi makko andutude joomi makko wi'annomo aslim jebbilano allah jebbilo yankino qala o wi'i aslamtu mi jebbilanike li rabbil alamina joomirawo tagore nden koni neɗɗo hani wa'ude na ya wonu ko yondir kon e tawhid ko yondir kon e finde so woni tun tabitanima kon ɗoni gonga kan ta natton e tefugol goɗɗum ngoo bal ko allah subahana taala yamiri kon fou kala ko nuraɗo sallah sallam yamiri si woni tun tabiti selli hi hareta ɗaɓɓuto ton goɗɗum ngoo ko honnum kaari wonno e mum mata yurnito ton fina tawa hay e hunde walli num fof sera to etta ko allah subahana taala yamiri kon id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin jantonde allah wiyannomo jebbilo yankinano allah jaɓan allah o wi mi jaɓi mi jebbilike mi yankinanike allah jomirawo tagore nden wa wassa biha o wasiyori ɗum ɗo biha on ɗo o damir ɗo woɓɓe wi'i ko e milla on rutti dowga homan yarghabu an millati ibrahim ay wa wassa bil millati woɓɓe wi'i o ɗon no woɗɗiti no woodi ko ɓuri ɗum ɓattade damir on noon ko haala arabu ko qawaid tafsir kan no ɓe addirta noon ko e ko ɓuri ɓattagol kon o ruttoto haray noon ko noon ko ɓuri ɓattagol ko konngol makko ngol ɗo qala aslamtu li rabbil alamin ngol ko ngol ɗo ɓe wi ko ɗon damir on ruttoto yan e lugawiyan e ɗawawi wigo ko ɗum ɗo selli ma ko ɗum ɗa selli kono ka mana tafsiri ka mana shar'i ko hunde wotere milla makko on ko ɗum woni jebbilande makko nden ɗa ko kuuɗe ɗo ko konngol ko hunde wotere woni en ruttumo dow to woni en ruttumo leyga wa wassa biha ibrahima wasiyori ɗum ko ɗon wiɗen ko konngol ngol wiɗen ko dina makko kan fof ko gotum ibrahimu kanko ibrahim banihi ɓiɓɓe makko ɓen o wasiyori ɓe ɗum ndaare ɗe ayeje ɗo ɗeɗo ko darsu wonande en hannde hakkunde aden e ɓiɗɗo muɗum ko honno ɓe hani wonirde ndaare ibrahim no tori fi ɓiɓɓe muɗum ɓen ado hay ɓe wodede ɓe ɓe torani ɗo arsikeji ñameteji ɓen hari wodaka dañande ko ismail tu woodi ndaare mo toraniɓe e peewal jebbilanagol allah laɓɓinanamo dewal ngal ɓayri ɓe wodama o wasiyiɓe ɗum o wajoriɓe ɗum enen kadi koni hande wawde neɗɗo si a fewndiki jombugol toro allah allah okkore sonnajo moƴƴo sonnajo hulowo allah sonnajo fewuɗo nunɗuɗo toroɗa allah fi ɓiɓɓe ɓen yo allah okkore ɓiɓɓe fewuɓe ɓiɓɓe rewoɓe mo ɓiɓɓe wotinɗinoɓe mo toroɗa allah sifa ɗin konnguɗi saabu koni annabaɓe allah ɓen siforno ndaare ibrahim ko wino rabbi habli min assalihin ndo koye aya goo allah mi torikema okkoran ɓiɓɓe jeeyaɓe moƴƴo ɓen ndaare du'a zacharia alayhisalam janta ɗon kam surat mariam janta ɗon ka surat al imran hare ko jikkuji annabaɓe ni neɗɗo yo torofi ɓiɗɗo muɗum adu hay o wodede si woni kadi o wodama toroɗa allah ibrahim wi wajnubni wa baniya an na'buda al asnam toroɗa allah yo allah fewnuɓe yo allah wurtuɓe yo allah okkorɓe gandal toranɗaɓe moƴƴere aduna e moƴƴere lahara yo allah yaññu arsike on neɗɗo no han toranade ɗum ɓiɗɗo mum bimbi kikire taw wono ɓiɗɗo ma ko kuddi wondi on allah taƴima allah huɗima allah waɗima allah no wawi wadde ɗum ɗon no wawi wadde ɗum ɗa accuɗo moƴƴi kon allah ko ni dare ka o ŋiñi neɗɗo o wi wayadol insanu bi sharri du'aahu bil khair neɗɗo on no toro bone nokku ka hanno toragol moƴƴere ko ɗum joli e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kaɓe haɗi nde neɗɗo toroto e hoore muɗum ma e hoore jawdi mum ma e hoore ɓiɗɗo mum ɓe maki tan waɗu ɗum ha hawrodiron e sayi ka kammu ngun udditani on fewno ko allah jaabinante toroɗa tun malaka wiya amin allah ƴetta hay neɗɗo no hani woɗɗitade ɗum allah wi ibrahim ko ɗum ɗo o wasino ɓiɓɓe makko ɓen wa yaqubu kañum e yaqub kanko kadi ko ni wonno ko wasiyori ɓiɓɓe makko ɓen
mo be mabbe wi honnu ya baniya kono yo bibbe am inna allaha tabitino allah istafa lakum usubanike on addina dina kan dinaji woduddi fow allah subanike on e der majji don ko honnum han don honnum han ko dum do woni dina kan wono jangirden non nyanden qul inna hudallahi huwal huda pewal allah ngal dina makko kan kon non toni dina ulutti ko fof ko wirte dina ko bayi jom mudum no wiide kangal kon do rewirta kono ko fenande non ko dina kanko ko allah addi kon tun ko nulabe makko be yottini kon tun ko defte makko den mofti kon tun be wi kono bibbe an allah subanike on dina kan fala tamutunna wata on mayu dey ko satti wo ko satti wata mayde taw on dey illa si wona wa antum hara onon muslimuna ko on jebbilani be allah ko on julbe hara non islam kala ka yewta fi modum si tawi fi iman wattaka don jogondirali hara ko yidi no woni ko hara ko golle dewangal fow bernde yankoje den e tere yankoje den fow ko doni pibuli din fow kayum e dewe feñude den fow woni ko ko wadi feññinirte dengal woni ko ko feññinirte tere hedditi den kayasi fow haray no nati si woni le di hibbondiri islam e iman hibbondiri hara di serti islam on hertori tere feñude golle dewe feñude den iman on hertora dewe suudi den dewe bernde den ko fibete kon ko gomdinte kon ko kalimaji didi sidi hibbondiri di lutondiray sidi hibbondirali di firay hunde wotere ko non kadi woni si iman on tun jantama haray hino mofti ko fibete kon e ko gollete kon golle yasije den fow haray ko non kanji didi di sifori be wi do o taw mayude si wona ko on jebbilani be allah labbinambe mo dewal wono allah wiire no ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun dina men kan no mofti ko no enno sharia jeddi be fo en nababbe ay ata wasiyaji ko dibe wasiyano sina allah no tuggi dum e meden fewtini en imma bi tariqa mubashira ma bi tariqa ghayr mubashira ko do wadi dina men kan ko dina burka yajude burka moftude burka newade ben toro allah subhanahu wa ta'ala yo wadu en babawo biddo wo no beedo dido wawno ni yo wadu en jebbilani be mo yo wadu en labbinambe mo dewal yo wadu en tororaybe mo no beedo toronomo ni be toromo taw ƴettutu en si wona ko en jebbilibe wonambe mo julbe nanambe mo jabani mo wa id qala ibrahimu anduto ibrahim wi uno rabbi jomiyan ij'al wadu hadha onukudo baladan sare aminan holinde warzuq arsika ahlahu yimbe mayre on min athamarati immorde e bibbe ledde immorde e nyameteji man amana minnum kala on gomdindo e mabbe billahi allah wal yawmil akhir e nyalande sakkitinde qala allah wi wa man kafara kala wo on mo yeddi fa umatti'uhu midakmitaymo qalilan seeda thumma rifti adtarruhu minadaymo mi bittiraymo natugol ila adhabin nari kalette yite wa bi'sal masir don non boni ruttorgal wa idh yarfa'u ibrahim andutunde ibrahim townayno alqawaida tugale dem min albayti kasudu kaba wa ismailu kanyum ismail be wi jomi amen taqabbal minna jaban men innaka tabitino an anta as-sami'u ko awni nanowo on al-alimu andudo on rabbana jomi amen waj'alna wadumen muslimaini laka jibbilani bema wa min dhurriyyatina wada e dhurriya amen on e bibbe amen ben ummatan mofte muslimatan laka jibbilani dema wa arina tindina men holla men manasikana dewe amen den wa tuba alaina jabana men tububuye innaka tabitino an anta tawwabu ko awoni jabbo wo tububuye arrahimu yurmetedo
rabbana joomi amin wabath fihim nulu e maɓɓe rasulan nulaɗo minhum jeyaɗo e maɓɓe yatlu alayhim himo janga e maɓɓe ayatika ayaji maɗen wa yuallimuhum himo jannaɓe alkitaba deftere nden wal hikmata kañum e sunna on e sharia on wa yuzakkihim himo laɓɓinaɓe innaka tabitino an anta al azizu ko an woni tedduɗo foluɗo on alhakimu ñeeñuɗo on waman yarghabu ko hombo ɗuroto ko hombo añata an millati ibrahim dina annabi ibrahima kan illa man safiha nafsahu si wona on jofinɗinɗo hoore muɗum walaqad istafaynahu gomɗimen suɓikemo fi duniya ka aduna wa innahu tabitinomo kanko akhirati salihina wallahi ko jeyaɗo e moƴƴuɓɓen id qala lahu andi tunde wi'annomo rabbuhu jomi makko aslim jebbilo qala wi'i aslamtu mi jebbilanike li rabbil alamina jomirawo tagore nden wa wassa biha wasi ɗum ɗo wasiyori ɗum ɗo wa wassa biha wasiyori ɗum ɗo ngol konngol ɗo ibrahimu annabi ibrahim ɓe makko ɓen ya baniya ɓe wi'i kono yo ɓiɓɓe an inna allaha tabitino allah istafa lakum o suɓanike on addina dina kan fala tamutunna wota on mayude ko satti wo si wona onon muslimuna ko on jebbilaniɓe allah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin